Twongeye kubifuriza igitondo cyiza ndetse tunabaha ikaze ku murongo w'amakuru ya politiki abagiye atandukanye abagenda agarukwaho mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kuba tugaruka ku mirwano irimo iratutumba ndetse igenda igaragara ko nta gihindutse yaza kongera kuburwa mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ni igihe cyari kingana n'amezi agera kuri 3 agahenge kari karamaze kuba kagaragara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko imirwano yaje kuba yongera kuvugwa mu rukerera rwo kuri tariki ya 16 z'uku kwezi, rwaje kuba rwongera guteza impagarara ndetse no kongera gutuma impande zombi zongera kubura intwaro ndetse zikaza kongera kubona igisubizo cy'ibibazo byazo ko ari ukongera kuba zakongera gukozanyaho. Umutwe wa M23 waje kuba uwigamba abagera kuri 11 waje kuba wicira mu mirwano yaje kuba iba ku rukerera rw'itariki ya 16 ndetse abangaba uyu mutwe waje kuba utangaza wivuye inyuma ko bari abarwanyi b'umutwe ba Maimai Kapapa bari baraje kuba bashaka kuba batega udutero shuma uyu mutwe aho ukambitse muri teritwari ya Rucuru mu gace ka Masisi. Uyu mutwe kaza kugenda wirwanaho ni nyuma yuko abangaba baza kuhaburira ubuzima ndetse bakaza kuboneka mu gace ka Bwinto muri chefrere ya Bikombo ndetse ahangaba kari muri Kivu y'Amajyaruguru teritwari ya Rucuru muri Masisi. Abangaba kariho baje kuba basangwa bahatakarije ubuzima. Mbere uko abapfa haje kumvikana imirwano ndetse no gukozanyaho kuri izi mpande zombi ndetse umutwe wa M23 ubyuka wigamba iki gikorwa, gusa umutwe wa Maimai Kapapo ntacyo waje kuba utangaza. Abashinzwe societe civile cyangwa se abashinzwe kurengera uburenganzira bw'abaturage muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nibo baje kuba batangaza ko abangaba atari abarwanyi aba Maimai Kapapa nkuko byaje kuba bitangazwa n'umutwe mu 23, ahubwo bari abasivile baje kuba baburira ubuzima muri iyi mirwano. Umutwe mu 23 ibingi baje kuba byamaganira kure ndetse ugenda utangaza ko abangaba barabo mu mutwe wa Maimai Kapapa ndetse n'umutwe wa FDL bagiye bategura udutero shuma ruko kuba barwana n'uyu mutwe mu 23 aho wari ukwambitse, ariko bagasanga ari umutwe nubwo wasubiye inyuma ndetse nemera kurekura tumwe mu duce wari waraje kuba ufata mu mirwano yaje kubura ndetse ikagira imbaraga kuva mu kwezi kwa mbere kugera mu kwezi kwa kane ubwo agahenge kongeraga kuba kagaruka. Uyu mutwe wari warakambitse waje kuba ugenda utangaza ko abangaba bari abarwanyi bateguye udutero shuma, dore ko kuba bahangana n'uyu mutwe imbona nkubone cyangwa se gutegura urugamba byaje kuba bigenda bigorana, dore ko ari umutwe waje kuba ugaragaza ko ufite imbaraga. Ibi turaza kuba tubihuza n'umwanzuro ndetse n'ibyaje kuba bitangazwa na perezida w'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, na hundi ni Perezida Felix Antoine Tshisekedi waje kuba utangaza ko ikimuri mu mutwe ndetse ikimuraje inshinga nubwo waje kuba agenda hagaragara agahenge hagati y'izi mande zombi ari ukurandura no guhashya umutwe mu 23 burundu. Ibi byaje kuba byongera guteza impagarara ndetse no gutuma benshi mu batuye utu duce abatuye Kivu y'Amajyaruguru cyane cyane mu duce nka Masisi, Rucuru ndetse bongera kugira ubwoba ndetse bamwe batangira kwitegura kuba batangira kuzingwa utwabo ngo babashe kuba bareba aho baza kuba babona amahoro. Ibi birahuzwa n'ingabo za SADC ndetse n'ingabo za Afurika y'Iburasirazuba zaje kuba zigenda zigaragara mu burasirazuba bw'iki gihugu, aho iyi mitwe yiganje cyane ndetse bikaza kugenda bigaragara mu mafoto ubwo perezida w'iki gihugu yazaga kuba agenda agaragara ahura n'izi ngabo za SADC ndetse no mu byo izi ngabo zaje kuba zizana haje kuba hagaragara mu intwaro ziteguye zo kuba zakoreshwa mu kuba haba urugamba. Ese umutwe mu 23 ugiye kuba wahashywa burundu nkuko bigenda bigarukwaho na perezida w'iki gihugu, cyangwa se no mutwe uri bwongere kubura intwaro ukongera ukugaragara mu mirwano ikaze nkuko
byaje kuba bigaragara mu mezi yatambutse, uko ari umutwe waje kuba ugenda ukozanyaho n'ingabo za leta FRDC ndetse n'iyi mitwe yindi itandukanye, haba umutwe wa Mai Mai Kapapa ndetse n'umutwe wa FDLR, ndetse hakaba hiyongereyeho ingabo zaje kuba nanone zigaragara zifata intwaro zisa nk'undi mutwe wongeye kuvuka mu burasirazuba bw'iki gihugu, na zindi nabaje kuba biyita Wazalendo. Abangaba nabo bakaba baje kuba bagaragara bafata intwaro ndetse banavuga ko bo biteguye kurwana n'umutwe wa M23 waje kuba wigira akaraha kajyaho, ndetse waje no kuba ugenda ugaragaza ko ari wo mutwe ufite imbaraga mu mitwe yose iri mu burasirazuba bw'iki gihugu. Araza kuba hiyongeraho gasopo yaje kuba itangwa n'abahagarariye umutwe wa M23 bihaniza cyane cyane abo mu mutwe wa Mai Mai Kapapa ndetse n'umutwe wa FDLR ko nta gihindutse, ndetse bakagumya gutegura utu dutero shuma ari umutwe witeguye kuba wakongera kwirwanaho ndetse no kubura intwaro, ndetse no kuba wagenda wongera ushaka kuba wakigarurira tumwe mu duce wari waraje kuba ufata mbere y'uko ingabo za Afurika y'Iburasirazuba ziza kuba zigira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, agahenge kakongera kugaragara mu burasirazuba bw'iki gihugu, ndetse n'abaturage bakongera kuba basubira mu mirimo yabo. Nyuma y'iyo midugararo ndetse n'amasasu yaje kuba ivugwa, haje kuba hagaragara umubare utari muto w'abaturage baje kongera kugira amakenga ndetse no gukemanga uyu mutekano mu burasirazuba bw'iki gihugu, batangira kugenda bazinga utwangoshye ndetse bazinga utwabo berekeza mu duce bashobora gukekamo uko babonamo amahoro. Ndetse ibi biragenda bihuzwa n'umutekano muke ukomeje kuvugwa muri politike y'iki gihugu, ni nyuma y'uko umwe mu badepite batavuga rumwe n'ubutegetsi bwari buriho, dore ko yarari mu ishyaka rihanganye n'iriho rya Felix Antoine Tshisekedi, ni ishyaka Assemblée pour la République ryari riyobowe na Moise Katumbi Chapwe, uyu yaje kuba agenda agaragara yishwe ubwo yishwaga arashwe, ndetse ibi bikaba byaraje kuba biba nyuma y'uko uyu yari yaraje kuba agenda aburirwa irengero mu gihe kingana n'iminsi igera kuri 3 mbere y'uko haza kuba hagaragara umurambo we ugaragaza ko uyu yaje kuba yitaba Imana arashwe. Ndetse ibi byaje kuba bihagurutsa abanyamahanga ndetse n'abandi bagenda kuba bagaragaza ko biteguye gukora iyo bwabaga, ndetse hakivangamo n'ibihugu by'amahanga kugira ngo abashe kuba haza kuba hakorwa raporo ndetse hanakora ipererezwa kugira ngo haje kuba harebwa icyaje kuba cica uyu mudepite utavuga rumwe n'ubutegetsi bwari buriho. Uyu nguyu yaje kuba abanza kuba ministre wa transport cyangwa se w'imigendanire cyangwa se w'ingendo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mbere y'uko aza kuba ajya ku ruhande rutumvikana na leta yari iriho ariyo yari yobowe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Ndetse umuvugizi wa leta ya Kongo na wundi ni Patrick Muyaya, nawe yaje kuba agaragaza ko bababajwe n'uru rupfu rw'uyu mudepite, ndetse biteguye kuba bakora iyo bwabaga kugira ngo baze kuba bareba byimbitse icyabashije kuba cyahitana uyu mudepite, ndetse hanakorwa iperereza ku rupfu rwe. Ibi ngibi bikaba byaje bikurikira kwihanganisha abagize umuryango we, haba abana ndetse n'umugore yaje kuba asiga. Ndetse ibi biraza bikurikirana n'irindi shimutwa ry'abaturage basanzwe n'abantu basanzwe rikomeje kugenda rivugwa muri iki gihugu. Ibi bikaba byongeye gututumbisha cyangwa se kuvutsa umutekano muke muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu burasirazuba bwacyo, dore ko ariho havugwa imidugararo ndetse n'intambara z'urudaca bitewe n'inyeshyamba zaje kuba